Хылк дюхалгаттан күйөрш сел жаларч заводской кошт кыйлу Газпром межрегион газ Грозный организации Украина махкошнт ир коммунал йолухдул 1 миллиард сом ирдак. Шүрда кайкош дикар ухдил дешверк жөпале изуру изда амалдацарн холчуотву та отхолу сахдац бахар хой протесте баха бог теркоеч хукмат пресулла кочу. Отюган депутату Притуляк Денис ше Facebook ерч агонтях постуатина Красноярск коштарч бахар хоштях мелдул дикар дадай ардуйш. Өрсечерч мülkçu метигях адамдахах дикар ядул из хакми коррупцину бәрметигалу. Өрсечерч цан регион дучду 1 миллиард сом. Хунца дют дикар ишт Красноярскан кошт бахар хошна хөтцу. Цуке парч амнистину бай экономик туерю бахар хойн докойла ойборю. Яздина депутату. Өсечен президент Путин Владимир администрация бәхкіна ғалғайчуен векалыш Қану Барахоев Ахмад баоншларерху Муцорика Мухаммад Москохвех адвокат Ахириков Калой. Республикерч шоуздғай ит эзарвағыр хочу күгезден президенти киех тош бәхкіна үш. Ғалғаш дүйіқ, нұқчен ғалған дозын шхүйч бін сацым юхбақыр, евкуров юнс бек күгалер давақыр, репрессишлайынчарн реабилитация еш, цайзыр испәд дездғай цайттоот шарах, ардалыч низаман хура пункт қуатшыр. Сел жал куптюанч Росгвардин эскархошн дружба народов комбинатир тғай иттон телхін картулшярн улық дорина таламан комитету. Шебік онел совел зуламдарын бехкевина Росгвардин авангард спецназ командир Рос Кондратьев Олег. Талымоч ағду сәлюғш, ше елчыбі онел техвелі исәл. Улық дұхалды олинчуд әх эпсари мұғарері давяқын ес. Ишті бұл маршу радион бұлцғамыш. Ошқы беш шүйір бұлыстығы юшу, тғансайтях социал машны шқула.